Salamat sita musule. Sende sidupa kaboro. Lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena. Ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang matua tu la tabasa sia latarangi tu laki pak pesanan lako kita solanasang lan atu yate. Dia lalamai Titus pasal 2 angka 7 saya lako karua angka 10 misa saya lako 15. Apa dolo latananung tabasa sia tarangi tu kada na puang matua mai komita palaku pak tunduan na puang matua na pena masallo umpatuduki tamas sambayang. Tontong bangki kure semangat puang matua da seruga tujuan na pak kaboro mi. Tangki kembak kireken tujuan na kamamasian mi opuang. Maondongan na tujuan na kamatotoran sia kapatonganan tumi sorong lako kami. Buan na kapatonganan ki opuang totemo teki kamali tu kadami. Yaki laki basai opuang tae sengat na tukiran nuan la upatudukan ni kamu opuang pena masalo la umpamasyang ngilako kami. Yaki kipasadia itu dia na tanga kisya katuang kila orangnya kadami. Kiran nuan lama kada ko milako kami. Lansangan na puang Yesu i masambayang. Amin. Siapa pesanan ni tu kadatongan tu tang ladi sayunna. Anna kasirisan tu balinta. Belanna tae tu lanani umpo kada-kada keki. Na dipakondi na kuah kasundunan na pak pangadaran. Suluk tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu mintu pak pangadaran den nasang tu ladi tangak na. Apa tu lamenda di otok bak tu garontok na pak tangaran. Umba ladi kuah unangkaran ni. Bak tu umpo gaui. Sia apara tu lamenda di patunna. Bak tu apara gaina tu pak pangadaran iya to. Yamoto anna mintu pak pangadaran den tu pak tangaran tu la umpa saya bak tu umpa bu tu agan tu inang sitongan nadadi. Ulendu i tu pak tangaran sia pak pangadaran ya to. Diranuan kumua ia tu tahu bak tu tolino mak din membali mendadi belanna mak din la membali belanna ulendu i pak pangadaran tongan sia malambu pak pangadaran tongan bak tu malambu ia to la membua sia lama parula ko katonganan sia kamelon na buda tau. Suluk soranasang tu tontong di kamaselan puang Yesus Kristus. Ia tu pak kamaya sia pak pangadaran na puang Yesus Kristus. Ia mau pak pangadaran tu mebah lako kadibak ruayan. Bak tu kadilak bakan. Sia kasalamaran lako mintu pak padadina. Ulendu itu dia na kadadianna lantelino sia ia tu panglakbakna. Anna sorongan ki bak tu anna kamasyang ki puang matua tu diona katuan dikua anna ia tu mintu lino umperasai kamanamanan. Belana ulendui kamamasyanna umpa kaborok ki na pagarri tu mintu dosata bak tu nalak bak tu mintu kasalanta sia na pamondok ki dio mintu sakinta. Yamoto anna iya tu kita tu nakamasi puang matua sia na toko la umpak pesanan kadan na puang inang paralu lata ampui sia lata paribatang tu dio na kapa tonganan tongan sia tuo malolo ia tu sangka mangka na pak petiron sia na pogau puang matua lan puang Yesus Kristus tangla toro di tangga-tangga apa sangadina ya tu kasundunan na pak pangadaran na puang lako kita solanasang tae antala umpo kada sia umpak pesanan manari sangadina lam membua melo lan katuanta tu ta lolangan lan katonganan sia kamalamburan si turu kapatonganan tongan sulu tu tontong di pakamasailan puang Yesus Kristus. Tontong bang latakanan dailan katuanta solanasang ki kumua lantelingkana lino yate
Nenek bangbu tu sia mak dioren tu pak pangada salah, bak tu pak pangada tangtongan. Sia usanga kalena ia tu mak pangada ia tu usanga kalena Mesias bak tu juru salama. Anak ia tu pak pangadaranna tau senga bak tu pak pangadaranna to mak kapatonganan senga. Nasanga kumua ludio mai taek nasanga kumua ludio mai puang matua. Na po urung bu tu kelompok ba tu saroan usanga kalena tongan anna usanga tau senga kumua tang meka puang ba tu kapere. Ya moto mai mokomi anta tontong mangando anta tontong masambayang sia anta tontong mak patutun lako puang matua. Anna ia usi solangki lan mintu pak kamayanta siapa pangadaranta la membua melo sia den gaina lako kombongan na puang matua batu lako tau senga. Amin. Tama sambayang ure sumanga tu kadami puang mi papesanan lako kami mamali ikan la umpogau i tu ian nato tuo malolo sia mak pangada si turu pak porayan mi. Puang pena masalo pabatta itu kapatongan angki unangka itu yan na to si turu kadami tu pak kamayan siapa pangadaran lansangan na puang ki puang Yesu ikurre sumang ete kadami semintu katuangki lako kamu o ambe kido suruga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua hukumbang ki palaku kumua ta subscribe ite kadan na puang sia tapak bagian ni kurre sumanga na puang matua mora umpasiria komi kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.